September ni som pasari zirtop ni a class 5 ina kan zirtu class 5 EVS lesson 8 a treat for mosquitoes ti khani a chu kan zirlai bu a khan zo ki mi le rasa te in biak na andam lo a in biak na chungchang vel kha kan zir na sa kan bi chungchang ha kan ain soi so wa kha lo cher tur ne hei video hian soi fi na mosquito thosi chungchang te an na thlen dar dan tiang rang chi vel kha kan soi do na video to pa hian assignment a om do na chu assignment chu lo ti tur ani do na ni ama sabera chuan mosquito spread disease nat na thosi ina nat na athlen thin te chu malaria te dengue te chikungunya te hi an ni thosi in mishinga hi alema kan muang hian mishinga minzu ka ti hian ti sen ain zu puar pung maya katikhan mi chi sang sang a zu ka thosi in min se a min zu hian mi chi sang sang a zu ka heng ho hian na an the darani hetiang thosi malaria te hetiang at na hrik the dar tu deuh bik ho hi female thosi nu ho an ni tin an sui ani tin kan han dam lo ta malaria kan ni le ni lo kan riat chuna tur ber chu poimo ber chu tisen test ani a doctor ten kan kut mora nurse ten kan kut mora hetiang hen tisen riau in an bit popa hetiang tisen an la thina hei hi heti an vi po tisen an en na hi malaria test nan tisen test na ani chuan malaria dam doi hi chi hrang tam tak a awma chungte chu hei helai kan hmuang hian science ming an ne chhiar te pawh an har khawp mai a atovacune te procanil malaron an tih te chloroquine te doxycycline te mefloquine te primaquine te tephenoquine te ani heng hi awmzia chuan quinine inu le pa te chuan an rianga quinine an ei thin a dam doi kha deuh mai chu malaria dam doi ani quinine chu malaria dam doi tan thil kha te hian ei thina an khuwa sik vak chuan malaria ka niang a an tia dam doi tan thil khalam pang ten ei vak mai zela malaria hian thil kha huwa ten tini in earlier times man lai chuan hei kan chiarang in zirlai bua in ziak angani a from early times the dried and powder bark of the cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patients. Now tablets are made from this. Tun ma chuan cinchona tree inu le pa te in pi le pu te chuan cinchona te pon te mai the ni cinchona tree khabi kha akor an hi ka akor kha an ti rowa chuan chumi chu an ti dipa chuan an chhum vak mai ta chuan an chhuma tuinen an pola chu khosik te khan an in tira chu dam doi tan an hmang thin ni chu tuna chuan amum angin tuna chuan an siam ta quinine an ti ani chu quinine a chu malaria dam doi ma saber chuan hei cinchona tree chu ne
Mizoram a hian hei bu tur hi om ve em eng ang chi nge om ti hi a thinga hi chu ka mu nu hi ang khop maya han en chiang ta ula hei singkhona tri chu ni singkhona thing an ti chu chuan heng hi a par nia par te po hi mu nu ang khop maya hei a par hi mu nu ang khop mai eng te po hi chiang te un en chin te la hei a par hi a par tang hi chuan heng hi singkhona tri chu ni chuan hei hi tun ma atanga malaria dam doi tan an man thin khosik dam doi an man thin ka alo ni to tina ni chu man lai mi te po khan an lo mang thin ani chuan malaria hi amu chuak tu ber nge thosi in discover mosquito transmit malaria thosi in an the darani ti mu chuak tu Ronald Rosa India rama sipai ron trang British mi ania India rama piangani apa hi in British sipai ani Indian Opline apianga chuan hei May ni som pathum sang hazare sunga pasari apianga September ni som paruk sang ko som thum pania athi ani chu August ni som ni ot ama sain an omna in India khan khosik kha tam em maya chu khosik chu khosik kha ruwa tui tam na te mun nong te le chir dum mun atang te bula khan khatiang kha an omna mun ani boka wangin khosik tam em maya chuan khatiang dum ui boruak rim chia bok nen khan boruak atanga kha khosik kha kai an ni anin ringa chuwang chuan kha khosik hminga khan malaria an tia chu bad air tina ni mo boruak chia tina ni chuan boruak atanga kai top ni khan anin ngai mi puite khan ma se Ronald Rose hian zirchian na nei abe ngun takin azira August ni som ni sang hazare som po pasaria thosi pum puite zai treta ka ti khan azira August ni som ni sang hazare som po pasaria malaria hi thosi the darani ti a hre chuaka chuan kha athil hre chuaka August ni som ni pasari sang hazare som ko pasaria apuang zar ani chuan malaria laka kanin ven tur chu don't let water collect around you, fill up the pits kan che vela tuitling omani chuan kan no vat thinang mo tuitling omani chuan kan no vat thinang khuar tuitling reng te hi tin keep the water pots cooler and tanks clean. They should be dried every week. Tui thosit lin theina thosit tui theina ho reng kha chu ngun takati fai thin turani. Put fish in the pond so they eat the mosquito larva. Dila sangha da turani chu chuan sangha te hian thosit tui an ei thinani hengi thosit tui chuan ya tereu te tui nan khoya tuya lo phu zek thin tereu te lo che son zek thin ho kha kang ha thosit tui an ni. Use mosquito nets to protect yourself. Zana mutna thosilen zar ngei turani thosilen kan zar nga thosi lu theilo na turin kan thosilen kan zar don ni chuan spray oil if water has collected at some place mun train kata tuitling reng om thina no pin thei emo khatiang chi no theilo te pai kang theilo te ka om thina chunga chuan oil the tur ni khon var tui te han the thetila achunga khan oil kha lo om ta a chu thosi tui lo om sa tan to khan puitling lo na tur khan kha oil khan alo dang ve thei ta ni kha mosquito chungchanga treat for mosquito sa kan zirlai tlang pui thosi le anat na the dar dan te ai ni ven dan tur te an ni a chuan assignment hi in assignment chu
chu bai ke poster kha inzir lai bu page number 64 a khan hemi lem hi om sa a hei hi a om sa nia hei hi in copy anga nal takin in che anga in ziak anga paper a poster anga siamin chu submit turin in lo da thale don ani chuan he video hi class 5 kan school no pangte tan chaw siam ani wangin mundanga aling hi pek chualo tur ani a aling tel lo chuan mu thei lo turin kan siam dona chuwang chuan aling hi school no pang dang emo mundanga pek chualo tur ani ang